Hi friend, ngasi di yamna basic oiba koi wallpaper kamain change tongna habi matang da yang mina se yamna setting da changaga se wallpaper da changaga sida nama koi makan lai dynamic lifestyle lana sije koi life tune life ta mje battery di kha amni phabdi phajay amne koi ani mak thambe ai screen lock natraga wallpaper oina maka tang thamge se ai na haji ya biya dine koi darajan sida di haji ya ba sai da kai nom sem na ram dong ma low skin to ga di yaram gana ye nga sem mo ya de lock screen de abrings lock screen de ya se bak lai para kaw ra khang de iOS 13.1 dong yang minares se de iOS 13 ne ado khwai phab de masi dynamic si ai dynamic si dum yam ne do ai de tam de still loin tham asang ma post ta ba miao se move to ring to move storage bubbles wari ni si jo hoi phajau de lai na to download to ge sha ne jung ga to yang still long yang je si asang ma je ba phajai ai han de nam tham ba ne message si je nam ma kai to no khang de se ne post ta ta wallpaper tham ja sam se ke na mani changa le na kai no hang de se na post ta ta dro ato pa photo tham ge se ab de ai se ai photo mi se photo tham da sak se siang yang se camera se da ka siang da ma le se screen ai ni yang ba da siang e kra focus to ba kra wala ma le dunan sia wari de se ne am live ne koi wallpaper thamba yam basic go ya do shu yamna kana ba thawang hai ta se haita ba shawri ni da se kan de se asang ma joi thama ai saka thama da di phagi ma la ni na ngang na tram ni na yam noai video si yang bi bidang to like subscribe follow tok tha video friend thank you